Muri iyi minsi y'ukwezi kwa mbere inkuru ziravuzwe nyinshi ndetse nyinshi cyane zagiye zihuruza ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ibikorera kuri YouTube, amaradiyo agiye atandukanye, imbuga nka Instagram, Twitter, TikTok, Facebook n'izindi zigiye zitandukanye. Mbazaga ngo bagendaga bavuga yahe makuru. Ni amakuru yagendaga acacara ku mbuga nkoranyambaga amashimishije abantu, andi mbega ukabona ntago ari kubashimisha. Bareye ku nkuru ya Mutesi Jolly na Rugumi Saidi. Mutesi Jolly yaravuzwe cyane avuga yuko yari mu rukundo n'umwibanga rikomeye cyane na Rugumi Saidi. Bavugaga yuko Rugumi Saidi ari umusaza w'imyaka 53 ucuruza imbunda, umusaza wa umuhirwe mu gihugu cya Tanzania, mu gihe Mutesi Jolly we afite imyaka 28 yonyine akaba yarabaye Miss Rwanda 2016. Iyo nkuru ikivaho hakurikijeho inkuru ya Ishimwe Vestina urimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, aho aririmbana na murumuna we Dorcas, n'inkuru ya Idrissa wa Darago, aho bavuga yuko Ishimwe Vestina afite imyaka 22 bakavuga ko akundana n'umuntu mukuru w'imyaka 36 ari we Idrissa wa Darago. Uyu Idrissa wa Darago ni umukungu cyane wo muri kiriya gihugu cya Burkina Faso. Inyuma y'izo nkuru zose haje indi nkuru y'akasamutwe, inkuru noneho yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bamwe batangira gucika ururondogoro. Ni Baby Emeline cyangwa se uwo bakunze kwita Ishanga na groupe y'inkumi 6 n'abasore 3. N'abasore n'inkumi bari bahuriye mu itsinda Rich Gang, aribo batawe muri yombi bashinzwe gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni groupe Rich Gang yashinzwe na Ishimwe Patrick benshi bazi nka Bezos. Akimara kuyishinga rero yashyizemo inkumi zigiye zitandukanye n'abasore, aho harimo Uwikeza Nerisani, Gihozo Pascaline, Kwizera Emeline, Uwase Sariha, Uwase Belize, Shakira Uwase, Urucyana David ndetse na Banza Julie. Aba rero bari bagize itsinda Rich Gang, bakaba bari gukurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, aho barindwi muri bo bakurikiranwe bafunze, abandi babiri bakaba bari gucungishwa ijisho. Ni abasore n'inkumi bari hagati y'imyaka 20 n'imyaka 28, urumva ko bakiri bato cyane. Ni abasore n'inkumi basanzwe mu rumogi rukabije cyane, mbega urumogi rwinshi, aho basanzwemo urumogi ruri hagati ya 55 na 275. Aha ni mu gihe mu gusanga umuntu muzima aba ari hagati ya 0 na 20. Ikibabaje nuko aba basore n'inkumi abenshi baturuka mu miryango yifashije, imiryango yiyubashye, mbega bamwe baturuka no mu miryango y'abapasiteri. Muri abo basore n'inkumi wamenyekanye cyane ni Kwizera Emeline, wamamaye mu bintu bigiye bitandukanye, ariho yamenyekanye bwa mbere nk'Ishanga, aho yari ari kumwe na The Ben mu ifoto bafashe mu ntara y'Amajyaruguru mu gitaramo cyari cyahabereye, aho The Ben yakururaga Ishanga, benshi batangira kumumenya. Yongeye kumenyekana bwa kabiri aho yari yasinze bikabije yaborewe. Yongeye kumenyekana bwa gatatu mu mashusho y'urukozasoni ari yavugije benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Reka tubanze tubabwire uko byagenze kugira ngo ayo mashusho yose ajye hanze. Emeline ubundi yavukiye mu mujyi wa Kigali, iwabo baza kwimukira mu Bugesera, aho yanaririmbaga muri korali. Nyuma yaje kubyara iyerekeza i Burayi, ahagarukiye mu Rwanda yisanze mu mico itari myiza, aho benshi bavuga ko yabikuye i Dubai. Emeline mu busanzwe azwi muri filime nyarwanda zigiye zitandukanye zirimo Siburingi, This Life bica kuri Top Line TV, ndetse n'indi bita Family Issues ica kuri The Nowela TV. Kwizera Emeline yabanaga na Uwineza Nerisani na Uwase Shakira. Baje gushwana baratandukana, bashyira video z'ubwambure bwa Emeline hanze bagira ngo bamusebye. Byaje kurangira bose bibagezeho dore yuko bose bafunze. Icyababaje abantu benshi cyane nuko muri aba bana b'abakobwa bari bagize Rich Gang cyangwa se groupe bakoreshaga bacuruza amafoto n'amavideo y'urukozasoni, hari harimo n'umwana wa pasiteri. Uwo ni Gihozo Pascaline. Gihozo Pascaline ni umwana wa pasiteri ahavukira i Kibungo. Yakuze atozwa imico myiza ndetse ari umwana wabo bizera cyane, ariko akageza i Kigali avuga ko aje gusura inshuti ye magara Uwase Shakira. Uyu Uwase Shakira rero muri Kigali nta kindi yakoraga, nta kandi kazi yagiraga uretse akuburaya cyangwa se ko benshi bakunze kuvuga ngo ni indangamirwe. Pascaline yaje kuguma i Kigali, avuga ko yabonye akazi, akajya avuga ko yiga ariko abwira iwabo nabo bakabiha umugisha, mbega ko ari abapasiteri bakanamusengera cyane ko
ari n'imfura iwabo, batamukekeragaho imico mibi, mbega bamugiriraga icyizere gikabije cyane. Kumbi akigera i Kigali nta handi yaraje mu busambanyi bwa online. Akimara kubana na Uwase Shakira rero yahise atangira kumutoza imico mibi, harimo kunywa itabi, ubusambanyi ndetse n'indi imico ikabije. Aba bakobwa bose uko ari batatu, harimo Uwase Shakira, Gihozo Pascaline ndetse na Emeline, bose bakoraga mu kabari kamwe, mbega banabaga hamwe mbere yuko bashwana bagatangira gushyira video z'ubwambure bwabo hanze. Ni video rero zagiye zigabana n'abantu benshi bagiye batandukanye, imbuga nkoranyambaga abantu benshi babivugaho, mbega ni video zagiye ziteza byacitse ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ngo gusa burya ngo iminsi y'igisambo ibibaze, ibyo wakwigira byose, ibyo ukora bibi byose biba bizageraho bikajya hanze. Icyo twavuga rero ni ukubwira abantu bose kureka iyo mico mibi, bagakurikiza imico myiza kandi bakareka gusebya cyangwa kwigisha barumuna babo imico itari myiza.